lana fionga ma ia tatou o lana whaamanuianga e ala le nei upu lala mai mamalu le tua. They be seated in the presence of the Lord. O le muli maule a luka i le vaiaso muli lava o ngā luenga tā la ia Yesu ke viso whaale a tali o le tangata le lalolangi. Mark is recording the last week of Jesus' ministry on earth. And chapter 10, Jesus is on his way to Jerusalem. Il matapula sfulu lo ia nei ke viso I lunga le ala. Tu sa o le aso le nei o le ke viso lunga le ala. Le ana fa along longo ia tanto le aso sale o tua na iatu. Le ana lo atu ti e lunga le asini. So o le matapula o le so o male. Mal matapuna wa lukan tanto fa longo ia ina a o le maule a Mareko. A I tanto te va ia ia ke viso le. Te mana te pu e Yesu ke viso. I want you to catch the ministry of Jesus Christ and his heart. Te pu ele le fatu ma le loto Yesu ke viso. I mea o loo ia whaia. Ma le mafua anga fo ina ia whaia. Whaia I mea. O te mana fo ina ia e pu ea mea ian tutupu I le aso lea. I also want you to note very carefully a scenario that was happening on this very day. E vai ai leo no fuanga le tupu ai le mea le tae le ta fa longa nei o Yeriko. Ai ma fa ia Yeriko o le nuu le sa fa pena ona le upula sa na curse ai fo ina e Yosua. Na fa fanoina e Yosua le no fuanga le o Yeriko. Am ale wa o mai nei I vai te mi o ke viso. O le la o te no fo ia tangata. Awala na iai le tupu na ia whapena o na osia le taulanga e whapena o na whamamai nai lea pe ave se ai lea o le whawhanonga lea sa tautalangia e Yosua I lunga o le lau e ele lea. Ai e o ma el teimi lea ele o matua ilonga na manuia ia le lau e ele le o Yeriko. Au ifa la tau te vai o lea iai le tamaloi I le a ai lea. Au o tatou loa fo le tamaloi lea o le tamaloi ta waso. Are you with me? E iei le tamalo le I le awala lea o ia o le tawaso. O I tatou te bama a iei le ia Yesu Kiriso I lona nganga ma le mafua anga na ia whaia ia na talainga. He was not sharing the gospel because he has to share. It was his heart. It was the heart of his Father to reveal the secrets of the kingdom of God to the whole world, whether they receive it or not. O le fatu au tama, na awina mai ai ke wiso, ina ia mawhaia le lalo langi atoa, ona toi fo'i atu I le atua. Ai sea le winga le upula o toi fo'i le atua, mana tua e fio mai ke wiso, wa anga sala le lalo langi fa mawina le Roma, Roma tolu fai palo sumar tolu, a wa anga sala, tangata umalama, ma ua le o I le bi inga o le atua. For all have sinned, and they have come short of the glory of God. Even the Israelites. E ho tangata Israel, wana to le maua le vi inga o le tua. Are you with me? Lea la wa fio mai nei ke wiso. Le vai aso muli a lea, o lana ngā luenga whatanai. O na alua I lei lunga sa tauro, o na maliwa I lo lea, o Yesu Kiriso. Tato mana tua I lo lea o nisi o ana whetalenga, pe o le muli maua a Ioane Evangelia. Se fulu, the mataupu le Ioane a fai upesfulu. John chapter 10 verse 10. Jesus revealed further the reason why he came. Fai mai ke wiso ia ina le mataupu na sfulu. Fai upesfulu. O le te apole le se mea na sauai, ana na saue fasi nga oi fasi ma fa umatia. So o mea na fai o te apolo. So te malo fai la le I le te malo le uta to lolo na ingoa o pati mai o le ateli o nga ya le se mea fai ngai a uka ko mako ku fo wa fai ngofia nga vave nga ngalo la ateli o ti mai so o le wa tato vai I o le maua nei o ia ua fa pena e maua I le tau na waso ele pol tato te le lo po la
le umi po le ale leva na ipe na whanau mai lava o tawaso. E le o ta ua tele ya Mareko le natulanga. Ai o loo whapena na whaatepa e Mareko ta ua i le tae aule nei i mea i mawhaia Yesu Kiriso o na whaia i o tato wolanga. Are you with me? Ai whai mai ane lo Kiriso na pauna le mea na sawali fili, pauna le mea na sawali ti Apollo, e sawe ngaoi, e saule ti Apollo, o satani e sawe, e ngaoi lo malama i la fionga le tua, e ngaoi lo oli i tuspa ia, ma fu anga whai nai te le fia e whai tau tuspa ia. See, if up to today you hardly read the Bible, then the devil is robbing you of the blessings of knowing the Word of God. Are you with? I'm not going to mince my word today. O ke le manga oi o le nia oi. A whai e ho le te lala mai nei. Ai ke le koe whai kawinga kuspa ia whakoe whanonga i la sa. Ai sau whai la sa ele a mai alo kuspa ia. O lono winga o ngaoi il ti Apollo. Ia le whamau le whamanuianga na mai ati oi. E te whai tau wai lana tuspa ia. A wala e luani ti Apollo o oi le sitangaka o fofongia. O oi le sitangata matautia. E luani ti Apollo e kei luan tuspa ia lea. Yeah, onga le koe maua lole o oe. Are you with me? Are you with me? I'm challenging those who are not reading the Word of God. All right? Especially those who loves to go on the Facebook and all those apps and not the Word of God. Listen very carefully. Listen very carefully what the Bible is teaching us. Are you with me? I have to be honest with you. I'm not going to let you dwell on that now. And that attitude and that knowledge that you are okay as long as you come to church. You're not okay by just coming to church. You need to walk the Word, because it's the Word that brings you to a closer relationship and having a meaningful reason for coming to church. Are you with me? Tate fatasina. Ngaoi fasi. Ba ba ile le lofa. Kel me o ave se nga ko fasi mo oi. Ale ngat fo na fasi, ya, e fa o makia fo. Le elise lofa. Elise lofa ti Apollo. So always te chua manoa. Don't give any opportunity to the devil to control your life. You are a giant of God. You are a son of God. You are a daughter of God. You are born with the God DNA in your being. Ya te oe mau le atua le tua lang whamai tusi o ke nese na whaia I tātou e le tua I lona whatusa. O lo wafofongia le nā. O te whatangaina ta whamai e ke le kai ngā whape oe nau o se kai fia kenge mamafa kele kai fia kama kele siango kele. If you hear that, then that's the devil. That's the devil trying to deceive you. Hallelujah. If I make you so, but I have come so that you may have life and life of abundance. Meaning, while you are alive today, all the blessings of the kingdom of God are available to you and for you. No matter what age. Le wingon fetalainga la tuison aina usau ina yoto maua leola mamaua tile lava o lona wing o mea umana ma lo lona tama awa o oe o lona tali o oe o lona fafine o lo o ava noa mo oe a le mafua anga le ina tato le loa langa o le fape na saule fili ma ave ese tato ma le upu lea tato te le loa ilo fa man yanga le tua mo oe. Are you with me? Tate fatasi na. Have abundant life. Atono te lala mai na, fa pea. Le ai nga apanki o nga apanki o nge ia fa le. Awa e tatou te manatu I me o lo tatou iai. Ai te le fesili o te le fesili. Le mafu anga o le o fetalai a fai o ke viso o le alo le tua. If Christ is a son of God, if God is who He said He is, why am I struggling? We need to ask that question. La me wala lava o na fapenana o mafatia mo tinga ina a le fa mai o ia o le tua sisili ese e le aise me na tele mafaya o na ia faya ai na ia sau e mai ia o le manuia ma manuia e fapena lava o le tupu a tili lava tupu tele lava ai sia lava o inai te loai o le fafitauli e le o Yesu Kiriso fafitauli oe. You are the problem. O a o fafitauli
Are you with me? O au le whawhitauri, leanga o whapena, ona tāle langona ina, lona whetalai mai i ate oe, i le tuispaia. When you read scriptures, you're reading the mind of God. You're reading the mind of Jesus Christ. You are reading, and I'm reading, the instructions and the commandment of God as how to live our life now, so that the abundance of the heavenly blessings is here with us on earth as it is in heaven. Ai whaitawina tuispaia, o le nau e whaitawina, le fina ngalo le tua, mana po kalame, mana po fuanga, ina ia manui ai oe. Awala a ele sa ili ia I, ele mwhaina ilole awala te manui ai. E tele awa onga o tuispaia I, ma o nefo I vaitain, wa fina waitilo tangata ia awa onga ia. A lot of people are questioning the word of God. Wai ne whai tangata, wana ko whesiri ia, le matautia ma siri eso, o le fina ngalo le tu. O se mete ilo ai le wingo, o le whamatalanga le whesiri ia tangata. Ai hano le tuso yopu. Go to the book of Job, and then find out for yourself the life of that man. He questioned God in a lot of things. And some of the things he said, he thought that he was greater than God. A o inai te wawai leanga le leo le tua te malo lea. Malo lo yopu. A wai tēnen tato whaelongo le tata mai ia. O le whatua tua yopu. Nkako whaelongo le whatua tua yopu. E kako le lo le tala atua ia yopu. Ai le whai unga le tuse yopu. Wa whai loa mai le tua. O le ka ngaka le wang wha poli rungia la upu. Who is this one that is darkening my word? Ai yopo o makua maua lunga le loto yo o la fonyo filosofia ka malo lea. His philosophy is so great that his other friends were not able to answer him. Ele mafaya na wona ye na ona fesiringia mafapena ona luina le atambai o te malo lea. Ai mai fai upe fa tolu valu se yo fai unga o tu se yopu. Na eva ai lo le na pe yal kulanga o ye yopunga pe mo mo kai fau. Mai mo ka I fau le a pe ai konga long si manga I o wa whainga nyo si ole o la fo nge pe a e hawa langa pule oi I a fo nge I kai fau uma le la ko ai sau lo le si kai fau e a fo nge wa si le pule malo singa wa le ko vai lo si ole lunga ya na e fa pengale a ka o yo pule na fe sili o le tua o ai le tangata le wana whaapou liulingia la upu. Ma le tanga yopu mai ina mulmunian. So e whapena fo il tai aole nei. O tai aole o lo whapena na whailoa mai ke viso ia te oe mau. Lona alofa ma lona anga lei I so o se tasi. I so o se tasi e whaalongo ia te ia. Ma muli tai atu ia te ia. E le mawhai ona tatala mai ke wiso, manuia uma iena ia whai mai ai, na o sau ina I o tō maua leola, ma maua atili ai lava, pe a whaile na e te le nau e te sa ili ia te ia. If you're not keen, if you're not interested in searching him, and knocking on his door daily, and calling upon him, you're not going to find him. Tate le maua ke wiso. Langa le wa mai la fionga le tofa mai. O le sa ili na te maua. O le tu e ta tala mai ai. O le fo ia bala watu e fa fonga ai. So a o mai la so nei e te le tu. E le mfanga tala ia toi. No one's going to open it for you. You need to knock, and you knock it by going to the word of God, so that you can hear him. Are you with me? Tato mai lole, tato mai taupule I le tala te malolea. Christ is on his way to Jerusalem. Le wala tu te viso e alu o Jerusalem. Ai watu te viso e whaimai tala Mareko I lunga le awala le an watu e te viso o loo iai le tawaso wa au mai malona ingoa. O ia te wawa iai. Le mele au mai mawhailoa mai iai ia. Ya pati mai o le ia te oi. Le foi wa tau mai ai I. E le tuspa ia. Man tua tuspa ia o malava mai le.
anganga o le tua lo na ngai e a o ai e a o ai ma fa pena fa poto ma sa ta pena ta chou o ia lo fa i lo ma ya che o ma o te malo e ui na to tele moto tanga te i lungo le wala e ui fo ina tele isi ta waso lo ia o mai si tanga te mai ai le ai se o la tou o nau ya ke viso Yesu ai o wafe ta te fa ta se na o la to tele ala tou ia na ai le o mafai ona la to vala au ya Yesu ke viso o se fa te ingo le wa onga le I'm teaching you this morning. Right? Va onga te mawel tu so luka. Fo I make viso ina wa umar fasu aso sa fa a so ina o ye lunga maunga. E sau fa mani mo le mawel luka na wa sau o tumu le nganga pa ia ai sau lo alu la unga tono sunako. La unga tono fa sapio la so nei. Ona ye la unga no le upu. Au mai no le ke viso se fa te inga. Pa mai la yai ia le pela I vai te mi o wa fo ina yo o fenga ngi tuai. Na iai foi ia telo fofine o tia lanto tane ai le a wina ele atua ia lana perfecta inicio fofine na matangata o yutaia ai ave le tua tangata o nu ese o ina foi la le te va ile maule mai ia tato I mo le tala le ia patimayo o tangata mfanta to tano o tangata o nu ese. All right? Ai o le wa fa ilo mai I na ia vala au ia Yesu Kristo. Wa tato langona mai. O ia fa ilo mai le ia jo ma a ta le vala au ia Kristo Yesu. E mia o ta fakat. E mia o ta fakat. Because you have given the mouth to call upon him. You have given the faith. Wa mai le fatu tuanga ia te oi e te fatu tua I lea ma e ngalua ina mo o ngalua ina I lea o mea ia te fa longo iai e tusa malana fionga I le aso sa ma le aso sa a e ngungu ma o ngungu e le ma whauna tawa ai le fa maluanga le whaipike viso na usau nei o tau maua le ola ma maua a tili ai lava maua mai tato iai na okay sang lo ke viso lo fai lo mai I find my Lord tala ya winga ya pachimayo. Now we're looking at pachimayo right now. Find my on the fa longo lo ke o pachimayo. O lo yai ia Yesu Kristo. Just come with me to that verse. Então fai o faz sumar fitu. Clear that thing off. Avan fai upu nei na fai mai. Let me go back there. Just bear with me. Before you make up to it, don't worry. You will be speaking on the ear. Just want to show you this. Right. There's something very important there I want to share with us. Ia. Wa fa longo o ia o iai Yesu le Nasareta. Ona alanga mai lea wa fa pe mai Yesu e lalo o tavita. Right? Yeah. Why mele na la mele o fa longo iai. What is he hearing? La mele o fa longo iai. O ai le tanga tele wa I. Wa mai o tanga tele wa I o Yesu le Nasareta. Ai vala au ia fo ina ia pati mai o lala na vala au. E te loa Yesu me o tupu ia ina. La mena tupu ina. La le se senga o le vala au o le melen fa longo ai.
O lai whaalongo o le tangata le I o Yesu le Nasareta. Ia e mana tuaina, e le italiaina I tangata iutaia, Yesu Kiriso, o I o le alo le tua. La tau tene taliaina I fo lea, ma ave iai ia whaalupenga o ia o le alo o ta vita. Ai fai mai ana tau o Yesu Kiriso o le Nasareta. Mena fe mai ana tau, e iai ea se me, e le tupu mai le tupu o tangata iutaia, mai o I Nasareta. Mai tau mai. So le lai tala noa tangata, o lai tala noa, ia Yesu Kiriso le Nasareta. A se le me te tala noa ai, e te lem fai foina e maua wha manuanga mai le tua. When you're hearing the wrong teachings of the Word of God, then you're not going to be blessed by the blessings of the kingdom, the abundant blessings of the kingdom. Are you with me? Wa whaalongo ia Yesu le Nasareta. So na whaalongo ia Yesu le Nasareta, e le I toe ma nofo ina. Ai whai mai mo le maua Mareko ina, o na alanga lo leo o ia male leo tele, whamai, le alo tavitae, ia e alofa mai ia tau. So ele mau, le alo tavita, alofa mai, no. Ai mai tu spai na matua alanga male leo tele. O inaite vai ai o le wha moenga, whatever na moe miti ia ta malo lea. He must have heard about the greatness of this man, Jesus of Nazareth. But he also found out that Christ of Nazareth is actually the Son of God, the Messiah that the Jewish people were waiting for. Na ia whaalongo mo I no fofongia lea o Yesu le Nasareta. Ai na ia whapena ona sa ini whanongolongo pea I tala tangata mantua o ia o le tawaso, o ia o le CNN, o le reporter le a whaingia le, al Fox, I lunga le awala, e sile aku le up to date o le news a pati. Ngai lo o kelo tangata. Are you with me? Are you with me? A o ifo e te vai ai, o le tangata e nofo ai ai lo na wha moenga. He has a dream. In this part of our lesson this morning, you can dream until the cows come home, but nothing will happen. E mawhai ona e miti, ma uma e ngā a le wha polo whewunga lau miki, ia o longa winga wha pe ngā whau, ngā leanga koe whai whai lau lesi miki whau. Are you with me? Are you with me? Ai a e le loina le ke wiso lea, o ia le nā, e wha malie, e miti uma ia tātou te whaia. Why? Mantua whai mai na whionga le tua, alanga I perfecto o yoe, e o na po lana, ona po le wafio me ke viso. Ona po fa na le tatou te nei, fa mai e fa pena ona perfectanga o to watali I mau to afafine. Young people, this is your season. This is your season to prophesy. This is your season to declare the greatness of the kingdom of God. Things that these gray-haired people have missed or have not known. Meia sa misia e matone le au uru sina. Sa le yama ko e le ako ma ko. A o le vai temi nei o tau. Temi le fai mai le perfecta le o yoelu e fa pena ona perfecta ngai lea o atali ma fa fine. A ko ina loa. O kai na le fai miki. Kai mo singa ia pe o afo o le malu o tui ava o a o falanika nga wa ia ma ko basani ma ko la ia fai miki. O miki o me o ma lo le tua. A tu se mata ai. E fa mata mato le tua. E me o le ora e fa vavau. A wa fo le fa sa ungi ma ko ki wa. Ele fia ole au singa e fa na e o ma o na fo ma tu te fa so ai le ia tu a o tu wale ala u atu pulanga ne vai time o lo tu time ne pa e le ma fai ona fa tu no ina perfectanga ia na fionga le tua ia tanto a tatu le o tu spia. Don't fool yourself by thinking that you can come to church and you'll be okay without the word of God. This is the lamp unto our feet. Dreaming is good, because the Bible also teaches to dream, but know how to dream and know how to work your dream, how to process that dream.
With every dream, you take it to the throne room of God. Because it is there that everything happens. Hallelujah. O ina tupu leo me o malam. O ina fo ite loa ilea. From there, you'll be able to know the reason why there's a delay in your dream. When you take it to the throne room of God. And God will also be very honest with you. And God is saying, well, you should have fulfilled your dream by now. But procrastination, well, I like that word, but I like it. I never sounded well, procrastination. We play with the time. With God, the moment you call upon Him, He will speed up the process as if nothing ever happened. And I have in a chua so semea, a tufa tupu and a tuane peya, and a yaisemea, the tupu mua. Bala au lota maloa. Yesue lealo tavita. Yefa ola manyata. Every time you shout the name of Jesus Christ, every time that you're in love with God and you're sharing Him, there's bound to be obstructions. Ye te me ye fa pena na fa sala ve ya te oi. Ye te me mai tanga te fa pena ona tomo fai e ti nei le afile na o le anga pa ia wa mai ya te wa e alanga ai I le mano le swafa Yesu Kristo. E fo tanga te loto le anga ya te oi na fa pena ya fa fia wa sa sa ke le ya lo se ya. Au te fa longo ya ina. Au te ve se va no ya ina tona. Au la me fe ngalo aka ya ya. Ngalo aka ya. Mum's the word. Pawalanga kay mi ke ngungu wai. Kaku sa moy le ase se le longu. A o le langa fale nganga. O te mi kongu ngai le ye longu. Ngu lo ya nga lo aka nga. A wai fi wala lo le oe. Ma lula oe ma lo le oe. Ai te le o nga wa ia ko nga wala we lo bu ngu le mea. E le lo akali mai. Ai muli ane. E fa pena. Ona fa pupula le tua o la tomata. Ma vele oi. Ma fa munianga. Mo ila tau. Le ai moni maule tala Mareko. So ile o mai Mareko ya tau. Awa nei fa ititia lo wala au ile li. Ona uisi leo na ia ina. E le mafaiana misia meia. There will be other voices there. And these voices are the very people that you know. They could be your friends, could be your family. Sometimes the voices of our family are much, much louder than the world. Are you with me? Why? He has a hope, he has a dream that one day he will be able to see. Moi mitinga. Moi mitinga na so fa pena. Ona ia va ai. Lena falong fa o Yesu le Nazareta. Ai tautalai eselmen tautalai. La tautalai le me moni na ia langona ia o io le alo tavita. La ia langa lo le alo tavita. So animai. Every time you call upon the Lord, He will drop everything to come to your aid. So say te me te mala awan swafo Yesu Kristo. E tu ua uma mele langi. How come? The Bible says when he shouted more about the name of Jesus Christ. The more he shouted, the more the people tried to shut him down. But he did not cease from calling. Nasui na Valawi. The Valawi mo Yesue le alo tavita. Lave mai fe so mai. Shut your face. I sui man home mai. Alo tavita. Ele ko la Yesue mai. Alo tavita. Son of David. Wala au ili tulanga tupo tavita. Wala au ili tulanga tupo keviso. O yo le alo le tu. Afa mani mo mau tu o tana Mareko I. Ona fa fofonga le ai o le ri. Ai upole faiva. Le alo tavita e alofa mai ya chau. Wa tu Yesu. Wa fetala ya tu ya te ya. Bala au o ia.
na lato vala au lea ia te ia. O whapea atu ia te, ia e loto tele, wa whaalfonga i. Lato ia sa whapea nao na awa vau e tau fiofi, ma tau mawhai e vau ia, ma tapu nia whamulianga o te maloa lea. Na whaalongoa ia ke wiso, o vala au whapea, pa me ke wiso, vala au ia te ia. A ia te vava ia i le. Lea oa o mea tātou e Mareko i. Na vala aua i nā, na langona i te wiso. Amidst of all that sound that was going on there and the confusion there, you could hardly hear his voice. He's one against so many there. E kasi a ia. A ori kelo isi leo ia aba mawe i, ai whai mai le fionga le tua, na whaalongo ke wiso ia te ia. O ia te mai po lea le telo isi leo o lai o atu i luma le tua, ai langona e Yesu ke wiso le leo le tangata e fiola. E langona ke wiso le leo le tangata o loo nau watu ia te ia. Hallelujah. Mai whai mai le fionga le tua, o na tū lo leo ke wiso. And Jesus stopped. O le ofo fongia na o tangata e alanga i le tua, i le loto fiola, ma le loto whatutua, ma le loto nau. Wa e vala awa i loa, o si linga tali seu a se si whamanuianga mo oe. To e paua leo lo wawanoa. This is your last opportunity, the last chance. And he shouted. And the Bible says, Jesus stopped. E tū ke wiso. E tutu mea uma lava le langi. I le tei me whaafofonga ina i le langi. E leo o lau alanga. He stopped. He was on his way. A very important assignment for that day. Ai na tuua ke wiso me uma na. Ai tali i le leo te maloa. O alanga ina i 𝘓𝘓𝘗𝘓𝘓𝘓 se lavea. Aso le nei. Ka o filva lele alu i o Brisbane. Se ia ka ko whaalongolongo i le aso le nei. I le mea o lo o fiaf. O lo o tau mana na oai. Wa o mana oai i le tu. Te le leo le tanto lo tō katua kalse mei. Ape a ka o fila lotu. Ape a malolo le lotu. But the Lord said that we'll have the church. I never knew. Te le lopo o le ale upo le amai. La ufai tau le upo le. This is what I studied for the week. But I could not make any sense. I couldn't make any sense out of this word. Ia ita. Le se o ia le ia se whamanuianga lo loto whaaleanganga o mai ia ina. But I've just found out right now the reason for that word. Christ was on the way to Jerusalem. That's where he was going to be declared to the public and to the world for the first time. Antua mai laso lea, laso mua lea, e whaai loa i loke wiso, i le lalo langi ato. Ai te loa e whaai lea mai i, le mana o ake wiso e misi sesi. E ui o la i le lalo langi o lona wha moenga lea, a o lele i te maloa, o whea lava ngu o iai, e te maloa manurewa, e ngo i asani, o lai fia maua, le wha manuianga lea, le ana ui mai iai i, mai au mai el whamuniang. So o i fo i la, tu iai malo wingoa, i le tai ao le nei. E tu le langi, ai whapena ona whaalolongo mea umalawa. Ai si au mai le whetalai ngā ke wiso. You will find that also in the story of the woman with the issue of blood. E te maua fo i le mena i te vai iai lea, e moni lau whamtalanga lea, e whaalolongo le langi, i le alanga le tangata fiola. Awa ina ua pai le whawhine le tu pao le ofo ke wiso. Pa me ke wiso. Aina pai mai, tu lo ke wiso. Nga ngā kua ke wiso, kuku umale ama le moto o tangata ia. You see the beauty of the love of God for those who long and yearn to grab what he has for them. Ile lalo langi atole i riko. Pawalo tangata na chiloina, le mea na fio me ke wiso le lalo langi. Ina ia whaola, i tangata o le lalo langi. Are you with me? Awa la iau au so, na alalanga ai le teritonu. Are you with me? Pa me lo le ke wiso. Ala au ia te ia e sau.
call him to come. Tayano olo bala aule li I ache oi. Nalo mana onga na yai. He's saying, come. Come to him. Don't come to church. Come to church so that you can come to him. Because he has a blessing for you. Na na sa wal to ma lo fa me viso. La le me te mana o te faya mo. What can I do for you? Every Sunday you come to this place. That's what the Lord is asking you every day you come here. But for most of us, we just come, give our worship and our praises, and then we're in a hurry to go home. We didn't have time to have a conversation, to have a little talk. Have a little talk to Jesus, you'll be fine. Make time to speak with him. Make time to talk with him. Sometimes in our worship, we're shouting. And shouting, which is a good thing. But make time to just to stay, focused and give him your ears, give him your heart. Let him speak to you. Hallelujah. Atono tanto elo tawaso ina tanto vai ai le lopo tawaso tanto mata falenga tanto te le oi ai oi ele ole aso ele nei na ia e vai e fa mai Paulo na wa fa longo Paulo I le ofofongi o le kalesia I Efeso ata upu mo ona ia avelo le ole tusi mai Paulo ia Efeso ele au noa ona o tatalo I le tama mo o tou ina ia foa ia tu le tama ia tu o le anganga o le poto ma le anganga o le malama ma le anganga o faalinga na ia utou loa a tili ai o ia ma ia fa pena foi le ona fa popula ina mata o tou loto mantua ese le anganga ese le loto ese le tino e tolu vaenga o le tangata o fa ola ina o tatou anganga a o le tele a tatou me fai o lo pulea e o tatou loto mo tatou tino. Are you with me? Nala ve mai le lolo le apostole na te tatalo ai tatama I le atua le tama o lo tatou li faola o Yesu Keriso o le wana ia fa manuia mai ai tatou I manuia o mai la le nganga I le langi lunga. Wow. Vai mei o fa manuia le tua ia te oi mau. Manuia o mai la le nganga I le langi lunga. A o fa fita o le tupu ia Efeso I e le o popula mata o la to loto e mawhai ei lea ona ngā lua whaatasi le loto ma le anganga ona te ina i le anganga o le loto o le la lava ua wha o le ina ai e whete na I le loto ma le anganga e te maua le nai le kalesia ma ta upo I lima o whete na I le tino ma le anganga ma ino leo Paulo ia kalesia ma fu angala na o te lo utou wha o le ina ai o lo utou wola lava le tino wa matua manino anga luenga le tino ia te utou a mele te fai toi tō, ia o tō sāwa vani la le nganga, o nau tō le toi whaia leo mea o le tino, o leo fofongia le nao le tua mo tātou le tau, la le mea te mana o le e whaia le tua ia te oi. What do you want the Lord to do for you this morning? Let's be upstanding. O le tali na ia te oi. A whaia le tua ia pati maio, e whaia le tua ia te oi, I le tau le nei. You called unto God this morning when you came in your worship and your praises.